Maya payabak po, siklaw mo po para panalangin para king kapupusaning pandemya. Inlagyo na ng Igpa, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa igpami, mamaus kami keka, saupan mo kami king malmong grasya, bangawan mi ing dakemi, kanita mayari ni iting pandemya, antabayanan mo kami, ban asundumi ing gagawan ming pamaningat para king kaligtasan ding sabla. Tuki kesa na karing patakaran na pahiral na ning gobyerno, ban mayampat na at enamiulitan ing pangakalat ning nanumang virus, amalyaring datang king bansami. Dagdagan mo pa o ginuing kapibabatan mi, king pamanyulod face mask, pamanos gamat at pamag-observe physical distancing, para aiwasan mi ing pangakalat na ning nanumang virus. Aslaganan mo kay sipan detang pepa bakuna, magpabakuna na lasana, ban mi kaproteksyon la laban king virus. Parati kami sanang makasadyang sumawop karing kapatad ming mangailangan at tutong mi apektuan king karelang kabiyayan. Idake mi sana ingkya kaming kayatinan karela, lingunan mila sana detang misasakitan, antabayanan mila sana, detang manandaman matinding lungkot ang pamangulila. Saupan mo kami na mangkimot, ban mi bawasan mo man, ing nanumang bisyo kalupan na ning online sabong, ampon drugs. Ama kasira king ge at pamikakatawan at kaisipan ding mi pasoso na kareting bisyo. Manakit lasanang aliwang mas masanting aparalan, aapag kalibangan da. Nung emi saupan ing kaya kaming sarili o ginu, alang malyari kaya kami, inyaturuanan mo kaming maniwala king agyu at agawami, ban maging responsabli kami king biyemi, at king paintungulan mi. Mabiyasa kaya sanang magtiwala ka ring sarili mi, uling marigon ka tiwala kaya kami. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inlagyo na ningig pa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Kapanyawsan po para karening kakasal. Mumuna ay Archie Basilio Coronel, 42 years old, taga Purok, taga Zona 5, San Felipe, San Juan, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Heidi Salonga Matic, 33 years old, taga Longos, Malolos City. Kakasal na po king Nuestra Señora del Carmen Paris, San Gabriel, City of Malolos, Bulacan, king January 21, 2023. Bruce Wayne Santa Maria Sanes, 28 years old, taga 11th Avenue Unisite Subdivision del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Paulina Evangelista, 29 years old, na taga 11th Avenue Unisite Subdivision del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po king San Guillermo Paris, Villa de Bacolor, Pampanga, king January 8, 2023. Joshua Ordinario Hipolito, 27 years old, taga 111 Zone 5, Buliana, Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Mary Rose Timbang Bautista, 27 years old, taga B17L28-29, Summerfield, San Rafael, Mexico, Pampanga. Kakasal na po king Virgen de los Remedios Repository Chapel, Archiepispado de Pampanga, king January 3, 2023. Jerry Bustos Batu, 31 years old, taga 79 San Vicente Apalit, Pampanga. Kakasalya po kang Maria Jean Miranda Concepcion, 28 years old, taga 246 Purok 4, Juliana Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po king Virgen de los Remedios, Repository Chapel, Archiepispado de Pampanga, king January 8, 2023.
Justin Ramon El Tayag, III, 40 years old, taga Parañaque City. Kakasalya po kang Rhea Morris Gonzalez Canals, 41 years old, taga Purok 5, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po King Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga, kang January 12, 2023. Iluwi Marimla David, 46 years old, taga San Nicolas, Minalin, Pampanga. Kakasal kang Christine Joy Santiago Salonga, 38 years old, taga Purok 5, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po kay Parokya ng San Jose, kang December 22, 2022. Kelvin Klein Timbang Dizon, 31 years old, taga Paralaya del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Kayselin Calapis Canlas, 26 years old, taga Zona 2, San Felipe, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po Ketiking Parokyaning San Jose, kang January 21, 2023. Nung ating kayo pong balong dahilan para emisunduing karelang kasal, pabalo tamo mo po agad kayong kakatamong kura paroko o diretso na po kayang parokya Keniking San Jose. Dakal pong salamat. Patalakaran na dyan. Sige, basa nyo. Pasibayo po, Maya Payabak, may tipunta mo po para purian at pasalamatan ng Ginoo. Kaniti pong misa, kambeda ring sarili tamong kayadwanan, yabe tama po yung kapasalamatan darang kaya katamong EMDC at din kaya katamong katikis. Pasalamat yan naman po Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Cris Mandap, Jesus and Monica Garcia and family, Susan Lopez and family. Para po kayang birthdays, Dilian Yusi at Boyet Fabian. Special intentions na pong Arlene Mercado, Antonio Cabrera, Princess Joy Arcilia, Kate Alcaraz. Malagwada pong kapaldanan, Reverend Father Raul de los Santos, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Deirit, Ernesto Alipio, Romel Santos, Belen Feliciano, Juval Simbol, and Ed Morales. Para po kareng Kaladuada Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apollonia Canlas, Dr. Rupert Flores, Ireneo and Epipania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Ramon Enrique Fabian, Jose Felix Vergara, Ervin Santiago, Priscilla Santiago, Leopoldo and Remedios Macabali, Benjamin and Beata Galang, Jaime Balinget Sr., Efren Vital, Florencio and Lolita Dumas, Daisy Mendoza. Para po king death anniversary ng Rufino Macapagal at 40 days ng Orlando Lopez. Talakad tamo po ngeni, at makiyabe tamong magkanto king dalit apamuklat.
kaniting misa yabe tala naman karing panalangin tamo ding makatuking kayadwanan para king katamong lalawigan kapampangan at ding sablang memalen na ngayon pagmasusyan tayo ingaldo ning kapampangan. Ipanalangin tala naman ding sablang sasaw pat magmasabal king katamong parokya lalong-lalo na ding sasaw king katamong 100 peso club fundraising campaign. Ang timurin ipanalangin tala ding dakalaparing magmasusi king anibersaryo ning karelang ordinasyon king Aldo IT, lalong-lalo na di among Lindon, among Eloy, among Homer, among Pete si Chon, among Ronnie Cao at among Sotero Yutok, ading aliwa pampari. Mitipon tamo king lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ingrasya't kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kay kayo. At keka ang timurin. At siyutana king katlo ng Domingo ning panawuning Adbyento. Mitipon tamo, ban kanita, ipasyag tamo ing kakatamong tula at saya, uling malapit na ing panyatang ning Ginoo. Karing penandit may ngainipan tamo at metikal, libutad ning makaba at makainip apamanenaya, mawad tangin ning pakalulu at sikanan king Ginoo. Ginong Jesus, biklat mo mataring bulag, ipakit mo kay kami ing kagipitan daring kalulu, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, biklat mo balugbog ding maklak, ibuklat mo ring balugbog mi king aklis ding may na, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pepatalakaran mo ring pile, bustan mong asaw panmila, ring alang akarapat uyab ding takot dat kabigwan. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Patawaran mo ring kasalanan mi o Ginoo at gawan mo ken ligid kawangis mo. Tayran mo kami papunta king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, Diyos ning kapanaligan at tula, biryan mong datang ka busal mi at maging malapit kay kaming ngeni. Kapamilataning anak mong Yesu Kristo. Paintulutan mong mayakit ing mabibiyaya busal mi, potang malapit kay king metong at magdala keng kapanayan at katuliran, lalong-lalo na karing kalulu at karing daralan kasakitan. Akilala resana ding tao king antikaniting paralan king iya, datang iya, at tanggapan deng mitmong tula. Itihadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't kin libro na ng propeta Isayas. Bustan mo ing disyerto magsaya, at karing gabon na alang ulaga, sibutla sampaga. Ing disyerto, dalit siya at gulisak, king tula, maging antiya karing bundok ng Lebano, king Liguana, at maging matabaya, antiring marangle ning Carmelo at Sharon. Akit ning balang metong, ing ligaya ning Ginoo, akit da ing kayang degulan at upaya. Dinan nyo lang sikanan deng gamat amapagal, at deng tud agagalgal keng pamangalambot. Sabihan nyo keng ninumang miminalog, siknangan mo ing lob mo, at eka tatakot. Daratang ya ing Diyos, bana kayong iligtas. Daratang ya, banding kaya kong kasalang, kaya lang parusan. Manakit lareng bulag, at deng maklak, makaramdam la, ding pile, lundag la, at terak, at detang pipi, kulisak la, king tulara. Miras la Jerusalem, ding mitmong tula, daralit at kukulisak king saya, maging mas maligaya la kapilanman, lungkot at kalingas-ngasan, mawalangan. Ingamano ni Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ya ing tapat kapilanman, potang manatulya, papanigya karing malulupig. Ya ing babye pamangan karing danupan. Ing Ginoo, ya ing patimawa karing bihag. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ing Ginoo, pasalano mata ring bulag. Babangon no ring mebigo. Ing Ginoo, ingatan no ring dayuhan. At sosopan no ring mebalu at mengulila. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ing Ginoo, kaluguran no ring makatuliran. Dapot, ding balakda ring marawak lilipulan. Ing Ginoo, mag-ariya kapilanman. O Diyos mo, o Sion, mag-ariyang alangangga. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Pamamasang iba, king sulat ng Apostol Santiago. Mibabata kayo, kapatad, mibabata kayo akang panyatang naning Ginoo. Lawen nyo nung makananuyang manenayang mitmong kapibabatan, ing metong aortilano, bayo mikabungang maulaga, king kayang gabon. Mibabatayang manenaya kimumuna at talwing uran. Sukat kayo naman mi bata, eya pa'y siralo, ulinging aldo ng pamanyatang ng Ginoo, malapit na. Kapatad, kayo mi paparsala, ban na kayo atulan ng Diyos, ing ukom malapit ni, at yune kimpasbol. Kapatad, gana kanyo ing propeta, ameging tagalang pagsalita ng Ginoo, gawan nyo lang uliran, king kapibabatan, king oras ning kasakitan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po, ing mayap abalita. At syuka na ako, pinili na ko bang ipanaral ing mayap abalita, karing pakakalulo. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang Mateo. ligaya keka, o Ginoo. Ngeni iwan ang maminyal aatsuking sukulan, abalita na ing darapta ng Jesus. Inya mitubod yang mapilan karing kayang alagad. Pepapuntano kang Jesus ban ikutang da kaya. Ikayo na po itang mipangakong datang o kailangan kepang manayang aliwa? Jesus nga nang may kibat. Magbalik kayo kang Juan at sabihan nyo kayo, ingke kong daramdaman at akakit. Ding bulag,
manakit la. Ding pile, makalakad la. Ding leproso, malilinis la. Ding maklak, makaramdam la. At ding mete, mi pasubyan lang niye. At ing mahayap a balita tungkol king pamag-ari ng Diyos, mi panaral kareng kalulu. At nuwan niya ing taong alang pamikakuno tungkol kanako. Inyang kagulot daring alagad ng wan, Yesus migsalitaya kareng dakalataw tungkol kang wan. Kanitang linwal kayong minta king ilang, banakit yewan, nano ing paninayan yung akit. Metong yang timbong iyasiwas ning angen, nano ing liwalan yung alben. Metong yang taong makaimalan masanteng, ding taong pakaimalan masanting karing palasyo la mayayakit. Inya sabihan nyo kanako, nanupin mo ing paninayan yung akit. Metong yang propeta, sasabihan ko kaya kayo, may gitya pa king metong a propeta ing akit yu. Uling iwan, yapin itang sasabihan ing kasulatan. O yan ing tubod ko, itubod keng makauna kaya ka, banang isa diya ing dalanan mo. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, kareng sablang penganak daring babayi, alapang linto lalong maula kesa kaya. Makanyan man, ing peka malating dili king kayaryaning banwa, may gitiyang maula kesa kayo. Kakaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kayo po sana isipan na aga na kake at pangampanyake hanggang i Leni Robredo. Yari na po yung eleksyon. Mag-move on tana. Kayo naman sana isipan na migladladya ing pariyo ang poining diakono. Uling makasulod keng kule, rosas o pink. Bala pong katlo ng Domingo ning panahon ng Adbyento, kule, rosas o pink ing liturgical color agagamitan tamo. Inyapin sinjantaya naman itang kule, rosas, kandila king kakatamong corona ning Adbyento. Uling pagmasusyantaya ngeni ing ausandang Gaudete Sunday. Ing Domingo ning pamagsaya, ing Domingo ning tula. Uling agkatana katamong San Pablo, king metong karing sulat na nga na, tumula kayo, magsaya kayo, parati kayong tumula at magsaya. King konteksto na ning kakatamong pamanenaya, o ba't kailangan tamong tumula at magsaya? Ing pakibat, kasi malapit na yung malapit ing kakatamong panenayan. Inya gagagad tamo, excited tamo, at etamo sa likod ing tula akekatang panandaman. Inya daralan tamo king kule ing tulang panandaman tamo. Bakit? Uling libutad ning pamangainipan king pamanenaya, malapit niyang datang ing panenayan tamo. Dake ne po ning malambat at makabang pamanenaya ing inip. Kakainip tamo ning manenaya tamo. Matitikal, papagal, sasawa at masisiralog. Potang isipan tamong balamwata latang panenayan. O lupang ene datang ing kakatang panenayan. Masisira tamo lub
aga nakako po inyang ngumunang banwa ko keti, kinumbirada akong manimuna king pamanalangin at pamamendisyon king entry na ning ligligan parul inyang banwang ito. Ginawa tamo po kanitang maragul a parul. At kayari ko pong mengadi at binendisyonan ing parul, in-announce ko pa mo kareng tao, albentayeng parul, sinjan dane kanyan. Ngayon pala, alalo pa reng lineman ning spelap ko, ela pa di natang. Inya, mesi ralatula, deng anak, papalakpak, at deng matuang kukulyo. Uling mainip ko kayang pamanenaya, uling pamisisinja ning parul, inggewa ko po meko ko, at migpaalam king kapitana. At asaganan ko la deng lineman ning ispelap ko, magtap king kuryente, king poste. Inya, menenaya kong bagya, tulid na ning barangay hall. Pepalabas kaya po sigurong may 20 minutos. Ditak-ditak sa slaglading sulu ning parul. Ang gana ketang sinlagyang lubusan ing parul. Ay, kasanting na, kalaguna, makayamayang alben. Map namu, eku meko, nung alisana, eke ikit sinlag ing maragul at masanting aparul. Nung pepay dala ko keng inep, eke sana ikit. Nung pepay dala ko keng inip, eke sana ikit. Kaya nga Ebanghelyong dimdamtamo, may nip king sukulan, i Juan Bautista. O ba't may nip ya? Kasi, kaya rin ang menaral king mayap abalita ning kapanisyan at kapatawaran, ayalok ning Diyos, karing taong makasalanan, o ito, may sukulya. Kaya rin ang meminyag at sinaw, minantabi karing tao, ban magbalik lalog king Diyos at magbayong biye, at tsuyang eni king metong amadalumdum at marimlang sukulan. Kaya rin ang dikilan ing kayang misyon anting meto nga propeta, king mitmong sipagan at sigasig, ang pontepangan, o ita, at tsuya king sulok ning meto nga kulungan. Mangay ni pane. Kaya rin ang matapang pisyag ing katutuan, makasukulya hiwan. Mekad anting tao isipan na king may alang kwenta ing sablang gewana at kapagalan. Uling, unang dili, may sukulya, at kaibat lupang ining kayang pigsadyan, dinatang. O kaya, itang kayang asahan, kening kayang pigsadyan, aliwang-aliwa, king akakit na. Ababalita na kasing manaral at magmisyon ni Jesus. Papakan, karing danupan, pakayap, karing masakit, manintun at mamatawad, karing kasalanan, at ing enas siguro atanggap iyapin nini. Makipagkaluguran niya, makipangan niya, makiinuman niya, karing babaeng makasalanan at karing talapan yung ilbuis. Mekad king dimdam nat abalitan, meskandaluya, ihuan amaminyag. Ihapi na ba ing Mesiyas, kayang panenayan ine? O kailangan kepang manayang aliwa? Uling aliwayang aliwa, ketang kayang asahan. Asahan na kasi, kalupaning asahan, ding kayang kabalen, datang niya ing metong atala pagligtas, amatapang, mabagsik, at marahas, mamaldu at mamarug, lalong-lalo na karing makasalanan. Pero ining dinatang, at neng kalambot a puso,
Sino braya ganaka, milaluya, kayapan. Inyaking lubna, mamin ihuwan. Kukutang na, ihapi na ing talapagligtasin o manenaya kepang aliwa. Mi bata, ihuwan, meti kaliya. Inya din kayang alagad, tinubod na lang munta kang Jesus. Ban ikutang da at malinawan kaya, nung ihapi na ing talapagligtas, akarelang panenayan o manenaya lapang aliwa. Na nung pekibat ng Jesus, kingkutang ng Juan, derechahan pekibat ing kutang, antikanini ing sinabi na, dale, magbali kayo kang Juan. Sabihan nyo kaya, ibalitayo kaya, ing sablang dimdamyo at ikit. Nanong ikit da, nanong asakyan da, ding bulag, manakit lang pasibayo. Ding pile, makalakad la. Ding leproswan, lilinis la. Kakayap la. Ding maklak, makaramdam la. Ding mete, susubli lang mebye. At migit king sabla, ing mayap abalita, mi panaraliya, karing pakakalulu. Oreni deng konkretong tanda, king atyune, ing Mesiyas. Oreni deng konkretong tanda, king mabiyeyang mabiye busal tamo, ing pamag-ari ning Diyos. Karing simpling dapat mayap, ning mayap ataw, mayayakit ne ing talapagligtas, panandamantane ing pamag-ari na ning Diyos. Migit king sabla, potang ing mayap abalita, mirarasya at daramdaman de ding pakakalulu. Buri ng sabiyan, king komunidad ita, kikimutya at manigobraya ing Diyos. Potang agaga nakatala, deng kapatad tamong pakakalulu, ila ding tutula, nune tutulaya naman at masaya ing apong Gino. Uling makiabe tamo, makisan metong tamo, king kayang pamagmalasakit, karing peka kalulu. Iti konkreto neng tanda, ning panyatang ning talapagligtas, nune ing pamag-ari ning Diyos. Wari neng kay potang isip-isipan tamo ing malilyari king kakatang paligid at king yato. Masisira tamo lub, bilalako pag-asa, matatda kapanayan. Puros namong pamanyira, fake news, pamagsamantala, gusot, gulo, patayan, krimen, pamanako. Balamu mo, ala ng mayap at masanting amalilyari busal tamo. Inya, tala asisi ding sarili tamo. Nung kalupa ng Juan, bilalako na kapanayan at pag-asa king biye. Pero, nung makagising tamo mo at kamulagat la ding matatamo, akit tamo, atin pamuring mayap amalilyari busal tamo. Ing kailangan mo, pansinan, ing lati-lating kayapan amalilyari busal tamo. At oreni, ding panibatana, ning bayong pag-asa at tula. Wari po, king kakatamong parokya, atin tamong banwahang Christmas gift giving. Antiya po kanini, ing disan kong programa. Mamiling 5 kakalulong pamilya, king metong apurok, o kaya king metong chapel. Mamili lang 5 pamilyang kakalulu at ilang pagsadya tamong regalo. Misan po, at tatandaan ko kanita, mig-apil ko king misa para donasyon, ampon, sahop, kaniting programa. At yung pong metong pamilyang mekibat, kaniting panagkat, bayo la pa mo kanitang lipat, king kakatamong parokya. Manok nangan la, kene king unisite. Mekibat la, king kakatamong apil.
Baluyo, nung nano'y gewada, penipon dala ding karelang imported grocery items, king bale. At kaybat, at tatandanan ko kanita, may miela pang pera at pepa grocery la king SNR. Ay, kasusyalan ing tinggap da detang aliwang pamilya. Anti kanining matulid da. Bang kanong kanita, takmanda naman ding kalulu ing imported goods. Ing manyaman akakananta mo, pangayin tuliran da namang takman. Emu kanu puros noodles, sardinas, ampo na bias, ing pangayin tuliran ding peka kalulong dili. Pangayin tuliran da naman ing manyaman at masustansyang pamangan. Wapi naman, nung kapatad, ing turing tamo karela, ing peka the best, yang ibiyeta mo karela. Potang babiyeta mo, ing peka masanting, ing peka mayap, king metong at metong. Aliwa mo ding kalulu, ilang masaya. Masayaya namang masaya, ing apong Ginoo. Uling, manugali tamong kalupa na. Lalo tamong maging kawangis na. Uling ing Diyos anting metong amayap apengari, metong mo ing imbot na. Yapin ing ibyena ing makakayap kaya katamo. Ibyena ing the best karing anak na. At potang gagawan tamo ita, potang babiyeta mo, ing peka mayap, ing peka masanting, ing the best, king metong at metong, lalong-lalo na karing kalulo, etaya mo panandaman, ing talapagligtas. Etaya mo akakit, ing Mesiyas. Nune, panandaman tayo, at mabiyayang mabiye, ing pamagari ng Diyos, busal tamo. O yan ing sangkan, nung bakit masaya tamo. O yan ing sangkan, nung bakit tutula tamo. Uling kaya betane, ing apong Ginoo, kapamilatana, ning metong at metong kekatamo. Abe-abe tamong ining ipasyag, ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuya king krus meteyat mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlo ng aldos sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banukum ka ring mabye ampong menga mate, sasalpantaya ku king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublidang mering mete, at king bie alananga. Amen. kapatad, manalangin tamo, king ginutang Kristo, ban makirakeya king biyetamo, ngening kasalukuyan, at pabandya na katamo, king kayang pamagdatun busal tamo, nga tamong sumabi, umeka Ginoo, iligtas me, ing kekang balayan. Ulitan tayo po. Umeka Ginoo, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginoo, inganggang tigang ng gabun ning lugod, king kekaming yato. Pataban me ing disyerto, umeka at papamulaklakan mo, ing lugod at tula, inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas me, ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginoo, ing sablang pamakilibayan amanong tingyan mi. Bubuklat mo balugbog ding maklak, at kakalagan ding dila ring pipi.
Umeka at pagdala mo keng panikaluguran at pamisan meto, inya ngaming manalangin. Umega Ginoo, iligtas me ingkehang balayan. Umeka at lawan mula o Ginoo, ringanggang sukulan mo, at telakad mi. Titimawa mo ring bihag, umeka at dinan mo keng kalayan, inya ngaming manalangin. Umega Ginoo, iligtas me ingkehang balayan. Umeka at lawan mula o Ginoo, ringanggang gerang pigmulan mi, papawi mo ing sakit at takot, umeka at papanyampagan mo ing kapayapan, inya ngaming manalangin. Umega Ginoo, iligtas me ingkehang balayan. Umeka at lawan mo o Ginoo, ing sablang danop ay epa apakibatan, dininan mong tinapering danupan, umeka at gustad mong idakemi ing yatok kami, inya ngaming manalangin. Umega Ginoo, iligtas me ingkehang balayan. Umeka at lawan mo o Ginoo, indi mo dang kasalpantayanan ding puso mi, bubuklat mo mataring bulag, umeka at dagdagan mo ing kaming kasalpantayanan, inya ngaming manalangin. Umega Ginoo, iligtas me ingkehang balayan. King katahimigan, ipapanalangin tamo ngeni para karing kakatamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding sablang kapampangan, ngayon pagmasusyan tayo ing aldo ning kapampangan. Panalangin tala naman ding hanggang paring magmasusi king aldo ng anibersaryo ning kanilang ordinasyon ng ting pari. Lalong-lalo na di among Lindon, among Eloy, among Homer, yamong Ronnie, yamong Pitsityon, at yamong Sotero Yutok at ingaliwa pang pari. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan din kaya katamong EMDC, ang puwan katikista ing parokya. Ang timurin ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Willie Manalastas, Marie Chris Mandap, Jesus at Monica Garcia, Susana Lopez, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding hanggang kapatatamong magmasusi king aldo ng Kebaitan, lalong-lalo na di Lian UC at di Boyet Fabian. Panalangin tala naman ding yasawang Aristotel at Rosalie Tayag ang magmasusi king 27 anibersaryo ning karelang kasal. Ipagkalog na sa aning Diyos ing masipit ng kaidwanan di Arlene Mercado, Antonio Cabrera, Princess Joy Arcilia, at Kate Alcaraz. Ipagkalog na sa aning ginuing lubos, akapaldanan karinganggang kapadatang masakit, lalong-lalo na para kari among Raul de los Santos, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Dayrit, Ernesto Alipio, Romel Santos, Belen Feliciano, Jubal Simbul, Ed Morales, Ellen Cabrera, at Aurora Bautista. Panalangin tamo naman ing kaidwanan ding pamilyang Bautista. Yulino sana king kairianang maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayamo na biye, lalong-lalo na ding kaladwari, Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Ramon at Ricky Fabian, Jose Felix Vergara, Ervin Santiago, Priscilla Presi Santiago, Leopoldo at Remedios Macabali, Benjamin at Beata Galang, Jaime Balingit Sr., Alfredo Vital, Florencio at Lolita Dumas, Daisy Mendoza, Rupino Macapagal, king mumuna ng banwang anibersaryo ng kayang kamatayan, Orlando Lopez, king 40 aldo ng kayang kamatayan, at ding yasawang Pampilo at Ludi Laksamana, at ding maldang kaladwa, ipanalangin talangan king Ginoo. Umeka Ginoo, iligtas me ing kekang balayan. O Ginoong Jesus, umeka at pasiknangan mo kami, ibayo mo kami, uling metong kakya kami, at ikay ng anak ng Diyos, akay kaming Ginoo, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baling kamot ng kaya kayong daon, matangpang matanggap, arapan ng Diyos, ipangmayupayang tutu. Tanggapan na sana ng ginuing daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananasa ng iting ay na iyampang mi, king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlod a sakripisyo, king kekang dangalan, at tunay ng Eucharistia at kaligtasan mo. Ipagkalog mo iti, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya, kaya kayo. At keka ang timurin, Yat nayo ring pusuyo. ang kayat nano king ginu, Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. king karapat dapat at matuli. Tunay ping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Inyang migpakong babayan may kisawot kaya kami ang tigtao, ti paranay tang binalang na panita pang minuna, at biglat na para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngayon ipaninayan miya itangaldo, potang i Kristo ang ginumi, magbalik yang pasibayo, kambe ning kaya maligaya. Kanito, maging kaya kami yasana, itang kaligtasan na pengako na, ang yan ipaninayan mi, king mipnong kasalpantayanan. Uli nito, kambe ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kang ligaya. Layon makyabe kami, king alamtok ng dampa mamaya kapuryan kaya at ngaming masayang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan,
Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana nating ayon kingaslag ng Espiritu mo. Ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yung idaw ng pusang loob king pamilasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keto. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis. Kasi bayang pepa salamat keto at binyening kalis kaligayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at minungko kaniti. Iti ing kalis ing kanakong daya, ing daya at para karing sablang tao. Bangketa may patawaran na rin kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaga ng kanakanak. Ing misteryo ning kasalpantayan. Inyangini gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng medye ning anak mo. Darawon niya keto, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layo ning pasalamatan keto, ing peparyarian mo kaming matampang talak at arapan mo. Ban sumuyo keto, mapakumbabaming pagamwa mo. Tingi kaming ansanang bisulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ng tingmetong ning banal espiritu. Ganapan may hoy pa ing Santa Iglesia makalaganap ing meto yato. Ban mi gadapyo ing lugod. Kambe ng Francisco ake kaming papo, i Florentino ing kay kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal ing banal mong iglesia. Ganakan mula ring anak mong di Ricardo, Juliana, Vicente, Apolonia, Robert, Irineo, Epipania, Jesus, Adoracion, Ramon, Ricky, Jose Felix, Erwin, Priscilla, Leopoldo, Remedios, Benjamin, Beata, Jaime Senior, Alfredo, Florencio, Lolita, Daisy, Rupino, Orlando, Panpilo, Ludi, at Yamong Marius. Ay naus mong bepo kay tiging yato. Ang tiniking binyag metel ang ng Kristo. Nilakayanan na naman sana king kayang pangasablig nebye. Ganakan mula naman dingali wami pang kapatad. Ape painawan at manenayang sublimye at ding sablang may ngayang nabye. Tanggapan mo sana king maligayang arapan. Pakaluluan mukengan. Gawan mo kenang karapat dapat magkamit king biye alang angga.
Bantayabe ng Maria, ing Birhen na induling Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ng Apostol at ing Sablang Santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, ketang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayan tutu, kagong banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang anggo. Karing penan dito mga inipan tamot matitikal, busal ning kay katamong pamanenaya, ingig pa pagkaluban ng katamong sigla at sikanan. Kaya abe-abe tamong ening manalangin. Ikagos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalug ing kapayapan, king panahon mi. Banting kasaupan kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kamang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan lalapan ko kaya kayo, ing kanakang kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan na, ning kaya kang iglesia. At pamayapan may ang bilugan, at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At kaya ka ang timurin, King masayang paralan, ipakit tamang isasalmet.
Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayaos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, Ginoy ako matampang tanggap keka, dapat yagyas mi ay nga mano mo, kumayap na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sana ing tanggapan da ka o Ginoo. King sacramental ang pong physical na paralan. Dapat uling iti posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paniwalan ko king kapamilatanan ning maglapo ng lugod ning igpa at ning upaya ning kekang espiritu. Ipagkalugmengening kaurasan o Ginoong Yesus, ing kekang sarili kanako, manatili ka king puso ko, aslagad me ing kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal ka rin kapara kong tao. Ban aluguran ko la ang pangasoy wanda ka, karing kapara kong tao, lalong-lalo na karing kapatad kong pakakalulong. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, ipagkalub na sana kaya kami niting Eucharistia, ing kayang dibinong kasaupan. Ikabos na kami karing kayang kasalanan, at isadya para kingaldo ng kebaitan, ning kaya kaming talapagligtas, at ginu, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Tugluko kong pasibayo para karing kaya katamong kapabaluan. Unang dili po, di nang tayo pong maya poras, ing kaya katamong nga bayong diakono, i Reverend Arjon de la Cruz. Palakpakan tayo. Makaditili yung pungeni, ing bahay pag-ibig. At dakal mo na pong salamat, karing kaya kayong pamamuge at panalangin at regalo, inyang milabasan anibersaryo ng kanakong ordinasyon at tingpari. Dakal pong dakal, salamat. Pasibayo po, magapil ko kaya kayo na maging generous tamo, king pamanyaw tamo, king kaya katamong pari sa Christmas gift giving. Mananggapan ta na pong donasyon at pakibiyayo na lamo po king opisina ng parokya. Dakal pong salamat. At burigya mo pong ipaganaka kaya kayo, ing schedule na ng kaya katamong simbang bengi. Dito pong sisimbang itambayong bengi, alas 8 na po ng bengi, ing kaya katamong misa. At dito pong Ganingaldo, alas 4:30 na po ng Ganingaldo, ing kaya katamong misa. Ito pong December 24, at intamo pong adwang misa, alas 8 na po ng Bengi, ang pong alas 10 na ng Bengi. Ito pong December 25, ang pong January 1, alas 8 na po ng Abak, ing kaya katamong misa. So na pong tutuking Domingo, ang pong itang Kapaskuan, ang pong itang Bayong Banwa, alata pa mo pong 7:15, ang pong 9 o'clock, ang po itang 6:15 ang misa. So, miyabe-yabe tamo po king netong misa, lalong-lalo na during the Simbang Bengi, ang po itang Aldo Pasko, ang pong Bayong Banwa. At ngayon po, pakiramdaman tayo po sa guli, yung netong karing Madre Dinalo, king kaya katamong parokya, sister. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Sister Susana, HMSP. Nandito po ako para ma-promote sa inyo yung magazine natin. May maraming articles po para sa mga buong pamilya. Tapos isang article gusto ko mag-share sa inyo ay Kayamanan ng Tunay ng Lalaki. Ito po yung magazine para sa mga pamilya. Values po at maraming pa articles. 60 pesos po yung contribution. Kami po, 2 sisters doon sa labas. Maraming salamat po. Sa upantala po sana ng Madre, linapit kaya katamo at inendorso na ni kaya katamong Arsobispo, kening karelang fundraising campaign. Sana po salita mo, kaya mag-subscribe kening karelang magazine. Dakal pong dakal salamat. Talakad ko pong yan para king kauling bendisyon. Inginuman at iliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin, At mantabi kaya kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa, ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Ing misa mayari ne umen ako king kapayapan. Salamat ing Diyos. Salamat mo